Yes, bakunzi ba Mutarama TV rero reka nongere mbifuriza igitondo cyiza, mbifurize kuramuka neza bakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Mwese mbahaye ikaze, reka mbabwire ngo rwose niba rugambira ugeze hano kandi anditse subscribe kugira ngo ubashe kuzajya ubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu, ndetse ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Nyuma rero turebere hamwe azindutse avugwa muri iki gitondo cyo kuri wa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa munani umwaka wa 2025. Mwese ndabaramukije kandi mbahaye ikaze, reka turebere hamwe ibizindutse bivugwa. Muri Kiendo hongeye ko imirwano ikomeye cyane, bivugwa yuko ari imirwano yongeye gutuma noneho abayobozi bo muri icyo gice bafata gahunda yo gutuma abaturage baguma mu rugo, aho hari amasamwe na bamwe bababujije yuko badashobora kuba basohoka nyuma y'uko ibibazo by'umutekano bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se bikomeje kugenda byiyongera aho muri kiriya gice cyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byose tugiye kubyinjiramo tubirebere hamwe muri rusange, hanyuma ndaza kugaruka ku nkuru ivuga yuko by'umwihariko hari abarundi bamaze igihe bafungiwe by'umwihariko ku kibuga cy'indege cyo muri Philippines. Byose turabigarukaho, turagaruka by'umwihariko kandi kuri Paruku uherutse kwiyunga kuri AFC aho yaje kugaragara yambaye imyambaro ya gisirikare. Uyu mugabo rero uherutse kugaragara by'umwihariko ari mu bukangurambaga bwo gusaba urubyiruko ruherereye hano muri teritwari ya Robero muri Kivu y'Amajyaruguru yuko narwo rwakwinjira muri uyu mutwe wa M23. Amakuru atugeraho muri kano kanya akomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko ibi bice byongeye kongera gusa naho bigarukamo imirwano, nyuma y'uko kandi yakomeje n'imisi amaze imisi hari ubukangurambaga bukomeye cyane burimo gusaba yuko urubyiruko ruherereye mu bice bigenzurwa n'umutwe wa M23 rwabasha n'ubundi kwisuganya rukinjira mu gisirikare cy'uwo mutwe mu rwego rwo kugira ngo babashe kurebera hamwe uburyo intambara bashobora kuba bahangana nayo ndetse bakaba bashobora no kuba banayitsinda. Kugeza magingo aya ngaya rero amakuru akomeje kugenda tugeraho akaba ashimangira ndetse anerekana neza yuko noneho urugamba rurimo ruraba cyangwa se urugamba rurimo rurategurwa rushobora kuza gutuma ibintu byongera guhindura isura, rushobora gutuma ibintu byongera kuza gufata indi ntera muri rusange. Ikaze kuri mwebwe mwese rero mukomeje kudukurikira, ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe. Niba rugambira ugeze hano reka ngubwire ngo kandanditse subscribe kugira ngo bashe kuzajya ubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe, twibanda kuyagezwa ari kuvugwa mu bigendanye n'umutekano, politiki, diplomasi n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze kuri mwebwe mwese rero, nyemerera aya makuru by'umwihariko tuyatangirira hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo nuko mbashuje ku bari mu Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi, n'abari mu bindi bice bigiye bitandukanye hirya no hino mu isi, mbifurije ibihe byiza ndetse mbifurije kumererwa neza cyane. Byaboneka ibuka gukanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano, ubundi ibintu birusheho kuba byagenda neza cyane. Biravuga yuko kandi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo bongeye gukubita ambush ikomeye cyane, by'umwihariko intare za Sarambwe cyangwa se umutwe wa 23. By'umwihariko bivuga ko ari ambush mbi cyane, aho atanumwe wasigaye ahari bagiye kwinjira mu gace by'umwihariko batamenyereye ahitwa Wazachu Icha, aho Wazalendo yaje kubacamwo ibice by'umwihariko ibamenamwo amasasu, by'umwihariko bakaba batatanye nk'uko bikomeje kugaragara. Bivuga ko ari urugamba rukomeye cyane rwari rwateguwe muri kino gitondo cya kare, aho bashakaga kwinjira muri za Uvira nyine, ariko iyambushi ngo yaje kubabera mbi cyane. N'amakuru yamaze gushyirwa ahagaragara rero by'umwihariko n'abandi bategetsi bakomeye cyane ndetse n'ibitangazamakuru bikomeye cyane biherereye hirya no hino mu isi, cyane cyane ibikorera hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru atugera rero muri kano kanya akomeza gushimangira ndetse anagaragaza neza yuko ibikomeje kubera muri bino bice bikomeje kuba ingorabahizi ku buryo abatari bakeya bakomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko intambara ikomeje kugenda iba hano muri Kivu y'Amajyepfo ikomeje kuzambya ibintu. Bivuga ko rero urusaku rw'amasasu rwumvikanye mu bice byegereye igisagara cya Uvira, ariko kandi kubwo abarundi bari maso biza gutuma rero by'umwihariko baza gutabara nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga.
Amakuru yihuta cyane hakomeje kutugera avuga yuko ingabo z'abarundi ndetse n'abazarendo bongeye kurebera hamwe uburyo rero bashobora kuba by'umwihariko uburyo bashobora nyine kuba bafata by'umwihariko umwanzuro wo guhagarika ibi bitero, bivuga ko ari ambushi ikomeye cyane, navuga yuko yaje kubera mbi cyane aba bategetsi ku buryo kugeza amagingo aya ngaya bakurikiranira hafi ibibera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bongeye gushimangira, bavuga yuko hano muri Kivu y'Amajyepfo ariho hantu hambira hasigaye urugamba rukomeye cyane, urugamba rurimo no gutwara ubuzima bw'abatari bakeya. Bivugwa yuko kandi muri Kivu y'Amajyepfo abasivile bagera ku 8 baje kugenda bahasiga ubuzima ndetse abandi benshi barakomereka, mu gihe abandi nabo bakomeje kugenda basabwa kuguma mu rugo. Ibi kandi nibyo byabaye ikindu nk'uko bigaragara, aho kugeza amagingo aya ngaya imirwano yaje kugenda iba, yaje gutuma by'umwihariko hari uduce tumwe na tumwe twongera kugaragara muri guma mu rugo. Mu gace ka Tokolete gaherereye mu mujyi wa Kindu mu ntara ya Mainema habereye imirwano ikomeye cyane y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe witwaje intwaro by'umwihariko mu ihuriro ry'abazarendo. Iyi mirwano kandi yumvikanyemo urusaku rw'amasasu menshi cyane yabaye mu gitondo cyo kwa 14 Kanama 2025. Iyi mirwano bivuga ko yapfiriyemo benshi by'umwihariko kuri uru ruhande nk'uko byatangajwe na Minisitiri ushinzwe umutekano w'imbere mu ntara ya Mainema yitwa Tailo Lawamo Selemani. Minisitiri Selemani kandi yagize ati inzego z'umutekano zatewe n'umutwe w'isi Wazalendo uyoborwa na Amani Usem Josue alias Sadamu wita generali nk'uko bigaragara. Mu bashizwe rero by'umwihariko mu bashinzwe umutekano babaje gufunga imihanda maze babuza by'umwihariko abaturage kuva mu ngo zabo. Uyu muyobozi kandi yanasobanuye ko icyatumye Wazalendo itera abashinzwe umutekano ari uko umuhungu wa Sadamu yakubiswe n'abari ku burinzi mu ijoro ryo kwa 13 rishyira ku itariki ya 14 Kanama. Yagize ati amakuru y'ibanze atugeraho by'umwihariko avuga ko hari ababuze ubuzima kuri buri ruhande. Uw'inzego z'umutekano zasubije ibintu rero ku murongo, nubwo rero Minisitiri Selemani by'umwihariko atagaragaje umubare w'abapfuye. Amakuru yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga avuga ko hapfuye abantu bari hagati y'10 ndetse by'umwihariko na 15. Nyuma yaho kandi ya ikibazo kibaye rero guverineri wa Mainema yitwa Musa Kumbwa kubi nyine yatangaje ko nta muturage wemerewe kuva mu rugo muri aka gace mbere ya saa 11 rero z'igitondo ndetse na nyuma ya saa 2 n'igice z'ijoro. Guverineri by'umwihariko akaba yasabye abaturage guhamagara ubuyobozi cyangwa se inzego z'umutekano mu gihe babona abo bakeka ko bashobora kubahungabanyiriza umutekano. Kuva mu myaka myinshi ishize ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje kugaragara ibibazo bigendanye n'umutekano ku buryo kugeza amagingo aya ngaya ibibazo bigendanye n'umutekano bikomeje kwibasira intara nyinshi. Ni ibibazo kandi bidatinya kwibonekeza cyangwa se kugaragara no mu bice byegereye aho guverinoma ya Kongo ikorera, dore yuko ni Kinshasa naho usanga hakunze kugaragara ibibazo bigendanye n'umutekano. Kugeza ubu rero bivuga yuko nta muntu n'umwe ukizi cyangwa se ukimenya ibigendanye n'ibiganiro bikomeje kubera i Doha mu gihugu cya Qatar, ku buryo kugeza amagingo aya ngaya abenshi bakomeza gushimangira ko ibiganiro bishobora kuba byarakubise igihwere cyangwa se bishobora kuba bitakigaragara cyane. Bivuga ko kandi kuva mu minsi ishize ubwo umutwe wa 23 washimangiraga yuko nta muyobozi bigeze bohereza muri ibi bikorwa, byaje gutuma abakurikiranira hafi ibibera muri iyi ntambara by'umwihariko bavuga ko ubu noneho igisigaye ari imirwano ikomeye gusa akaba ari izakemura ibintu. Ibi byose kandi bikomeje gutuma abakurikiranira hafi ibibera ku butaka bwa Kongo bavuga yuko ibi bice n'ubundi bigenzurwa n'uyu mutwe wa 23 bizashyira bikanoga bikarangira n'ubundi ari bo babigenzuye 100% nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Tugaruke mu kanya turebera hamwe ibindi bikomeje kugenda bivugwa.